Okay, hindi ka din mga kasin, inakong ibasa dati napadayawan nga surat nga gapo kini Oscar iti Ilocosur ang napauluan iti bunga ti panaguray. Sagudayan nga ron ti surat ipagayam nga Oscar. Dear Kasin. Sakbay man nga inak ibinglay ti pakasaritak diti programam kasinyong kablawang kay man iti naragsak ken nagasat nga aldaw yu di Tanemars Studio nang runa ken kangatimun dito nga programa. Kasabay kablaawak ti naragsak met nga panagbibuya dagiti naruway nga padak nga kanayon nga nakasubaybay kadagiti programa yo nang runa kadagiti agkakalaing nga mangted ti balakad. Agbasbasa palaeng iti umuna nga tawen iti kolehiyo ni Jessica. Idi nagdato na kenkwana. Agtrab-trabaho agmet idin iti may nga kumpanya iti Vegan City. Ket saan ko nga ninamnama ti nagbalin nga reaksyon ni Jessica kabayatan nga nagdato na kenkwana. Tatinamnamaik idiket ikan nakitigundaway ko nga mangarim kenkwana. Nga into no mapaneknekan nga napudno ti gagarak kenkwana, napudno ti panggep ko, napudno panagayat ko ket aklonen nakto. Ket agbalinak nga nobyo na nga ureno agbasbasa ket agbalinak to nga inspirasyon para kenkwana. Ket kasto man ti reaksyon ni Jessica idi tayong bagakon iti I love you kenkwana. Napudno unay ti panggep ko kenka Jessica. Agayatak nga talaga kenkan. Ket no lakit di ka nakitigundaway ko nga mangipaneknek kenka nga napudnot panagayat ko. Ket aramidik ti amin. Ay namanong Oscar. Patsik mat kit di nga napudno ti idat-daton mo kanyak nga ayat. Oh, met lagayam. Anyang ti problema, Jessica. Kumakot sa anak ka, makinobnobyo pa'y laeng, aging ka nga jak pinakaturpos iti panagadal ko. Arapaap ko ngamin nga makaturpos sa kiti kolehyo. Ket sa anak ba't ngagbalin nga sagabal, iti panagadal mo. Oh, agserbiak pekit di nga inspirasyon para king ka. Ay namanong, awan tumatlaing ti oras ko kadayta nga banag. Ngamin, malaksid nga agbasbasa agtrab-trabaho akpay. Ta siya akong timang pagpabasa iti bukod ko nga bagi. Ha? Apay, sa ada ka di nga supsuportaran dagiti nagandaking ka? Awan tinam na maik kada manong, kadakwada manong. Ngamin, adan makatawin nga nagsina da. Ha? Ket ni nanang, simurutin iti sa bali nga lalaki. Awan mo ti trabaho na. Ni tatang mo, simurot mo tin iti sa bali nga lalaki. Ay babae ko nakuma. Ket tunggal agkidawa kadakwada ti pag-allowance ko, pag-tuition ko. Nakadadon to pala nga sa uda. Kaysa taururayik ida. Nagtrabaho at laengen. Tapno numasuportarak ti bukod ko nga panagadal. Kastaya? Idi, no kayat mo? Siya kung di mang paadalkin ka. Ha? Sigurado ka, Manong Oscar? Sigurado Adamat na talagad nga trabaho kon. Uwin angin, di mo ka di kayat? Tapno di ka marigatanin nga agbasa. Amangan no saan mo tumatlaing nga maipamay sa ti panagbasam, no agtab-trabaho ka. Oh,
Anya ka, mayat ka. Um, Sige. Ha? Talaga? Ang imad na may isang kondisyon nga kahit ko nga nasken nga masurot. Nasken nga matungpal. Kondisyon. Anya nga klase kondisyon dayta? Nga nga aklunek ti daddaton mo nga ayat kanyak. Ngem awan ko mati mapasamak ka data. Bayad nga agbasbasa ak pay laeng. A- Anya? Wen tapno no sigurado nga sa anak nga agsikog. Ken tapno no sigurado nga makaturpo sa kiti panagadal ko. Ah, Ngem no di mo kaya deta nga kondisyon, ladingitek manong Oscar. Talaga nga jak kayat deta nga idaddaton mo. Deta singasing mo. Uray no kayat ko launay nga da tumulong kanyak para iti panagadal ko. Anong saklain yan? Kesa deta irisrisgok ti panagadal ko. Deta isagsugal ko ti masakbayang. Talaga di nga kasta ti kinaseryoso mo iti panagadal mo, panagturpos mo, Jessica. Wen mano. O sige, umanugutak iti kondisyon na kayat mo nga mapasamak. Nakabayatan, nagbasbasa ka, awan ti mapasamak ka data. Tapno di kag sikog. Angim kalpasan na nga agturpos ka. Ikalay sa kanton. Okay la kadiging ka? Okay lang manong. Maamuak laki di nga agturpos akon. No laki di sigurado akon nga adan tinagan ko iti listaan dagiti agraduar. Uri mabalinton nga da mapasamak ka data. Talaga? Mm. Sige. Mayatak ta kondisyon mo. Talaga? Basta pagbasaan na, tulungan na. Wen. Kadagbalinak to nga inspirasyon king ka, iti panagadal mo. O sige nga Rod, manong Oscar, aklo na kung didadaton mo nga ayat kanyag. Saan nga Rodin nga awagan iti manong? Oscar, latan. When no babe, when no... tsaka iti babe, nag-corny. Mahal, basta, bahalan tulatan, no, anyan to ti mayat nga awagan ta. Ngem, laglagi pa yung mga kanayon, dati kondisyon ko. Wen, basta laki di makunak nga, nobya kan, nobyo nakmeten. Ket kalpasan na nga makapagturpos kay ti panagadal mo, agasawa tanton. Parang Oscar! Oh, parang Jojo. Sweldo manitan. Ket, hintay man ni Jay papapanantay na. Kadi, ay gaya maya. Katapusan gaya mita. Kitwen, sweldo tayo. Ala, gamba ang bag tayo tulatan kasi dati, hintay manin nagpalpalai lang. Hintay mo't agrelax Hintay mo't ramanan ti sweldo tayo. Pasensya kan, parang Jojo. Angin, da kayo palaing. Sa anak palang makaumay. Ni, kita man lang nga di ka umay. Adda ngamin pa kong sarak dati sweldo. Agpabalay kan sa amatin yards. Balay, sampay. Anang amin. Panag-enroll man ngamin, di estudyante. Anya, di mo ko na agbasa ka, kat agtabtrabaho ka at yung opisina. Saan nga siya? Kitawa mo tayo mo kakabsat mo nga pagbasaam. Awa mo tiputot mo nga pagbasbasahin, parang Oscar. Kwa. Basta, ada pangaramata. Ada makaosar ka dati sweldo nga pag-tuition na iti kolehiyo. Nay, pakpakolehiyo ka pa'y gaya ba yun? Sino day da? Awa mo tiyamok nga nubyam nga pagbasahin ko ma. Di tati nagbidyo tam, parang Jojo.
Anya, adan no biyak. Ket iso, ti pangtedak, dati sweldo. Pag tuition na. Anya, adan no biyak mga estudyante? Parang Oscar? Gusto ti ko na, parang Jojo. Ay, nakaapal ka mo't parang Oscar. Kahit mo sawon, ubing pa'y tinubyam. Um, 19 nan, ag 20 don. Uray pa'y Ay, 20 na gaya man, ang 21 ton. Ubing lata Kahit ba no titawan mo? Basit mo lagi dyan mi, 28 pa lang. Sana all estudyante ti kayan ayat na. ah, ang api nga sikat imang pabasa, pare. Basta, at idog nga istorya. Dakay tulatan ti pa nagja-jamming, pare. Pasnak pela ita. Oh, ibagam laeng no kurang dito intad ko. Be, panag ko nakit umdas dito yan, be. Ngamin, subsubra pa eh. Angim saan ka di nga agatang kapay ka di kiti school supplies mo? Basit lang. O di ni sobra deta, aramatem tulatan nga allowance mo to. Agyamanak, be. O, ket nag-resign ka ni di trabaho? Mm, i- imbaga akon kani boss ko ngem nagpakpakaasi kanyak nga sakto lagsardeng into no sumarno nga bulan tapno no makabirok iti kasukat ko. Sa bagay. Ala, jak ngamin kayat nga maapektaran ti panagadal mo. Nagtabtrabaho ka. Kasanong no maaramid di ti project when no homework mo. Supay Ken baka no makaturturog ka iti klasem no kanayon ka mapuyatan. Agyaman be. Takanayon nak ngay saksakit. Ay na. No saan ko mga min nga narakrak ti pamilyami. No saan nga nagsinada papa kini mama. Ang mga no kabailandak ko mga pagbasaan. Angim kasta nga talaga't piyag. Jakmat nga ron kayat nga isardeng ko ti panagadal ko. Tama nga no, tsak tumakasublin ko na. Dayawik launay deta nga kapanunutan be. Amok nga napatigking ka ti arapaap mo nga makaturpos iti koleyo. Ket kasti kanayon ko nga ibagbagaking ka. Agserbiak nga inspirasyon king ka. Sa anak nga agbalin nga sagabal no di ket siyak ti tumulong king ka. Tapno magunod mo ti arapaap mo. Agyaman be. Mangantan. Ta indan to agpaspasyar. Ken malay mo. Dapi sa bali nga papananta nga. Deta ka manan. Amok man deta patparipirit mo, be. Amok no makalusot laeng. Nagkarika kanyak nga awan ti mapasamak ka data. Talaga ka di nga di mo kayat, be. Tsak kayat, amangan no, kamalita ta, agsikugak. O di sayang di sakripisyong kanyak. Sayang mati, ti arapaap ko nga makaturpos. Kaya di, anata, agusarta ka digiti contraceptives. Agkondomak, dahita ka man eh. Pilit mo man makagura aking ka, no ikasta nga ipilit mo. Pasensya kan be. Ada ngamin talo nga bulan ta ngamin nga gayan ayat ka. Nagpatinggata pa ilaeng iti lips to lips. Umdas ko maday jayon. Ngamin, talaga nga, ingungutak launay ti panagadal ko. Kayat ko talaga nga makaturpusa. Alalo, sige, mawatang kan. Kunaklaan no, makalusutak. Sige, manganta ka rutin. Tentan tulad ta, nagpaspasyal, kalpasan na. Be. Sige, be.
kasinsin Josie. Sapsapulin na kano ko na ni nanang. Wen kasinsin, ay nga. Ag sakit ti ka anak kam, kat ni masapul ni nakipadoktor. Kat awan mat nila kay ko, di pinagsweldo. Pautangan nak manan Orita awam mo't pa iti paggastuam, awam mo't pa pamilyam. Ay na, nagrigat nga talaga ti kasto nga nasapa nga nakasawa. Agsasarno mo't nga ti anak mikin ni bayaw mo. Umuta ko maori. 3,000 lang kasinsin. Bayadak tumatlangin to nagsweldo ni bayaw mo. Kuha. Pasensyakan kasinsin. Nairanamot nga awan ti kwarta kita. Aya? Ay na, Diyos ko. Sa dinupay nga, asinungord na ti, asinungord nga tayo ti utangak, aya. Si utangak pa lang kini Kasin Brian. Nimot ni Auntie Pinay nagpapautang. Nagdakkel ba't ti tubo na ngamin? Ipadas mo iti sa bali. Nunaskan nga ipadoktor mo ti anak mo. Ikarigatam, ikagumaam nga makadiskitar ka. Ti amok no adda nga mautang ko ken ka, so nga sikat imo na nga imayak. Awang ka diti na iduldulin mo dita. Awang nga rod. Dati sweldo ka, naibus mo tan. Adayo mo't pati pa nagsweldo, kasinsin, pasensya ka na. Ala, sige, okay lang, kasinsin. Sige, nakaripadas di sa bali. Talaga ka di nga di mo pinautangan ni Josie nga kasinsin mo anak ka. Nang? Ay, saan na rin nang? Ay, unay mo tan, di ka laki na asyanin anak ka. Kamasaksakit ti anak na. Nang? Napangkalat ta kumamot ti marayin Nga? Kit no awan tinairan na nga kas mo. Inan anusam lahat ta kuman, tinapan ijay ilay, tanapang ka nang itugkik yan ti card mo. Tanangirwar kan, yan ti ATM mo, barok. Kaasi mo, sigurado mo't ka agbayad ni Jose. Tada mo trabaho ti asawa na. Kuha na nang. Kasaan ka di nga dati urnong mo o ti bangkaw anak ka. Tunggal dati kasapulam ko, mapangkalaw mangi-withdraw iti ATM. Awam mo ti asawam. Awam mo pa iti pamilyam, tapno no, at dati dakkel na paggastuam. At damot na pintas ka trabaho. Di ka lakan, kinaasyanan baraw. Makasangit akpay itay nga. Agsangsangit ni Josie nga kasinsin mo nga, problema ti panagpadoktor ti anak na. Kuha na nang. Kahit ko man ti tumulong, yung talaga nga awan. Anyan ti awan? Awan ti may withdraw iti ATM ko na nang naka-maintaining balance. Anya? Apay, sa dinot na panandiliti urunong mo anak ko. Mano nga tawanan nga agtab-trabaho ka? Ada nga minti tinangin besak nga negosyo na nang. Taayat ko lang nga umado. Tapos saan nga matmaturog iti bangko? Hasta aya, ay kitimbangam kumana sapa akit tapno amok kuma. Sana nga makikigtot nga nagpukaw latan nga kasla asok deti urnong mount ti mano nga tawan. Saan na nang? Kumusta man, apay, kaano ka kadi nga agpamilya, kaano ka nga agasawa? Dandanin na nang. Aguray talaeng tinasurog duwa nga tawen. Duwa nga tawen? Sa bagay, ngalisto la dayta. Ang masin nung ti asawaam kat awam mat pay nubyam. Tiki nagpaisuan na nanang. Danubyak. Addan barok. Adan nanang. Ay, pagtrabahuan na. Agbasbasa pa lang iti kolehiyo nanang. Anya? Estudyante pala ang tinubyam barok. Oo nanang. Isungor nga kunak. Adan ton asawa kalpasan tinasurog duwa nga tawen.
Tayor uray milaeng, ti panagturpos na. Ay iyam amom do nga kanyak abaraw. Kaya't ko nga mamam mo, ti agbalinto nga manugang ko. No kasta, paring Oscar. Saan nga amo ni na mother mo nga? Sikat mang pagpabasay tinubyam? Sana mo paring Jojo. Saan kong imbaga king kuana? Tadyak amo no, anya tagbalin nga reaksyon na. Kaya sigurado ang medyo maluksaw. Ta saan mo pa yung asawa? Tetinubyam, sikan ti magpapabasa. Halos iso ti pangtidam ti amin nga masweldom. Nagrigat ka tati agpakuleyo. Naggastos ka tati agpabasa ti kuleyo pare. Uy nga ron. Ngem ikarkarigatag ka po talaga nga ipatpatig ko ni Jessica. Ket talaga ka di nga kasta ti kinapatig na king ka. Uray no may bus ti sweldom. Ket ikarkarigatam. Uy na pare. Ket may isa, sulit to amin nga panaguray ko. Amin nga sakripisyo. Amin nga panang pabasak king kuana. Tangamin pare. Di kinagpaiswan na. May isa nga birhen ni Jessica. Anya? Gusto ka di tinangig ko, pare Oscar? Anya ka di tinangig mo? May isa nga birhen? No birhen pa ilain ni Jessica? Nga nobyam? Wen, gusto tinangig mo. Kaya nasa una mong pitinapasamak yun. Awang pa nga ron. Taday tati, kondisyon na. Nga san tulad na mapasamak kada kami, inton makaturpo si ti kuleyo. Nga apay mat. Api kinayat mo mat pare. Siyempre, maawatak mo ti suna. Nga di na kayat, ngagsikog bayat ngagbasbasa. Amangan iso ti pagsarsardengan na ket. Kasla madiman deta nga kondisyon na. Sikat mang papabasa. Angem awan met ti mauray mo nga sukat na. Ha? Ada pare. Sulit to amin. Ti panaguray ko. Kumbaga deta ket kasla de palpalumek laeng deti bunga. Tayin to no mabalinin nga purusen. Ay ket na kay imas ton tiraman na. De tanto ti bunga ti panaguray ko pare. 2 atawon laengen. Agturpos ton ni Jessica. Ket mabalin kunton nga purusen de ti bunga. Sabagay, no birhen mo tagat talaga nga ingungutam mo salimit-met Ngamin ket man ti birhenitan pare. Supay iso nga product to nga mangikalay sa kini Jessica. Ngamin, saan lang nga gaputa nakaturpusen iti kolehyo, no diket. Idatag kunto ti altar, ti asawaek, nga may sang birhen pailaeng. Sana all manen kunak nakaapal ka nga talaga pare Oscar. Ubing lang den, tinubyam, birhen tupay ti masawam. Sana all. Saan ka makatakarya? Umanay ka di deta inted kon? Be? Wen be? Sobra pa'y dito inted mo. Damat lang na bating kwarta nga para king ka? Adda be? Da. Sana ka pakadanakan. Importante, mabayadam amin nga masapul mo mabayadan. Nagro nagadandali ka nagturpos. Talaga ka di nga. Di mo pa kayat nga. Deta ka manan. Saan? Ti ibagahag. Di mo ka di kayat nga. Iyam amo ka kin ni nanang. Ha? Amo na ka din nga si katimang pagpabasa kanya. Saan pa nga rod? Saan ko pa nga yung baga kin nanang? Api nga di mo may baga kin kuana. Diyakarot amo na niya tagbalin nga reaksyon na.
ken amangan mo, sa bali ti panunutin na ken ka. Deta mo ti panpanunutek be. Isu nga awan mo ti kumpiyansak nga sumango ken ni nanang mo. Taamangan no maamuan na nga sikat imang papabasa kanyak. Ket usgaan na. Supay Jak mata mo ti kapanunutan ni nanang. Tila tanam na maen na. Ket maururnong ko dagiti maswelsweldok. Di na mo nga pagpabasahan ka. Angem sana bale. Maawatan to amin ni nanang. Into no agkalay sata. Ket ipudnok to amin kenkwana. Nga sika. Ket sinalimot metam ti kinabirhen mo ay ti panagadal mo. Angem talaga ka di nga di mo kayat be. Deta ka manan. Nagkulit ka nga talaga, Oscar. Baka layang makalusot ko na. Gimata pa iti kondom ni, di mo talaga kayat. Uy, di ka nga talaga. Nag-api nga naggimatang ka ti kasta. Di mo talaga kayat. Sure deto yung nga di kagbuntis. Oh, agsabat maninda kita kiday mo. Saan nga ro din? Ibileng mo data. Saan nga kasapulan data kondom? Urayam lang tan, nga graduara. Uray ta dandanimat tan, be. Sige, be. Ibileng ko nga ro din. When ipadawat ko, kadeti waiter. Saan? Deto nakababain ka. Nakababain. Api padawat mo. Sayang mo, ibileng ko. Tapno mausar da. Congratulations, be. Finally, nakaturpos ka ni ti kolehiyo. Thank you, be. Ket sikati kang runaan nga rason no apeng nga naaramid ko daytoy. No apeng nga naiturpos ko ti panagadal ko iti kolehiyo. Siguro no saan nga gabukeng ka? Sa anak pa nga nakaturpos. Kunakmat king ka nga tulungan ka, saan ka di? Nagkariak king ka nga aramidik ti amin tapno no magunod mo ti arapahap mo. Ket ita, ta nakaturpos kan? Ket mabalin ko nga ro din nga ijaya ti panagkalay sata, be. Kas ti karikmet king ka, be. No laki di masurot ti kondisyon, ket makapagturpos ako ti panagadal ko. Umanugot akton iti panagkalay sata. Talaga. When gaputa, saan lang nga gaputa napaneknekak nga napudno ka kanyak. No di ka talaga nga napaneknekak mo nga. Napudno mo ti panagayat ko ken ka. I love you so much, be. I love you more, be. Kat gaputa tinulungan na nga nagbasa. Agtrabaho ak tumeten. Tapno no masukatan ta dagiti ginastos mo. Tapno makaurnong ta. When kasapulan ta ti agurnong. Ket kagrunaan na no mangbukal tanton ti pamilyata. Nakaragragsakak launay, be. Nakaragragsakak tadimteng ka iti biyak ko. Jaklamon no. Jaklamon ti pagbalbalinak no awan ka. Agyaman akmat Ta nagbalinak nagbalin ka nga seryoso iti panagadal mo. Worth it amin dagiti sakripisyo nga nagpabasaking ka. Kasi kayong tirignanan ti makapaadal. Proud na king ka, be. Thank you, be. Yun, may sabi gaya, madamalagip ko.
kunam kanya gidi nga, nulaki di makapagturpos kan kat. Mm. Oh, api kas ta ti reaction mo. Wen ka din, be, ti amok no, agkid-kid ka manitayeng kan. Hmm? Sa anak mo takas dyan nga, di na mo nga tumpalan ti Karina. Wen be, mabalin mo nga aramiden, dagiti ti kayat mong aramiden kanyak. Banag ka nabayag mo nga iparparipirip kanyak. Ang hindi ka nagbalaygi. Ang nakaanos ka nga naguray. Ah, naanos nga talaga. No worth it na tiyor urayek. Kinagyaman akbe. Ta, tadimteng ka mat itibiyag ko. Grabe. Proud na proud ak. Nga nakaturpos kay ti kolehiyo. Katsyak, ti damo nga lalaki nga makatagikwaking ka. Huh? I love you so much. Oh, wow. Kat ita, saan laengan nga inagik ti mapasamak. Saan laengan nga inarakop. No di kat mabalintan nga pag may sayan dagiti bagita be. When be? Ah. Mm. 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 Ah. Ah. Oh. Excited ak launin be. Uray siya be, excited ak mutan. Sa wakas, kalpasan ti nasurok talo tawen, kapag naguray ko, mapasama kan. Mapasama kan di, panagmaymay sa dagiti bagita. Ah, sige. Ikatay konti pagananay mo. Oh, siya konti mga ikatibram. Ah, sige. Ah. Apay. Apay kami matmatam matlatan ti barukong ko. Ah? Apay kas lang nabigla ka. Ah, saan na ka di nga pantay? Ay, isa man. Ah, sige. Ikatik ba ti t-shirt ko? Um, ibaba mo ti. Ikatin mo ti paldam. Ah, sige. Uy, itay pa lang mingmingam ti barukong ko. Ah? Kadi? Ay, kwa. Ay, excited ak laeng. Be? Ah. 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 Sige. Ituloy kan nga agkan. Kan agkak mo. Tinadumado mga pasit ti pagi. Sige, be. Oh. Ah, be. Oh. Ah. Oh, ikate ko di pantim. Kenti brief ko. Pero gyantan. Pag may sain tan dagiti pagkita. Sige, be. Ah. Oh, saan ka nang mababain? Kanayon kong tumutin na makita dayta. Ay, pasensya kan angin. Siyempre, first time tang aramidin dito eh. Wala.
Nabayag nga inururay ta ko nam. Sige. Oh, ibakpakaunak keng kan be. Ha? Nasakit no damo. Ngem, into aga nga, isa into nga nasakitin. Sige be. Sana bale. Ininayadak laeng. Tapno di ka masaktan. Sige be. Agar ka. Oh. Basaik pa'y tapno no, nagalgalis. Tapno di unay napgas. Tapno di mo unay marik na ti sakit na. Sige be. Yeah. Yeah. Oy! Nga apay! Apay, anakin wam. Nagdardiretso mo tembe. Ha? Naishoot mo ten. Kaanya din namaan be. Awan be. Ha? Siyempre, ang yusok mo. Di na i-shoot. Uy, matkit di Oh. Anya tiro Ryan be. Ay, awan be. Sige. Rugi akon be. Sige be. 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 Nag-imas be. Be. Sagad mo be. Sige be. Be. Di ka kadipay maturog Barak. Hoy, Oscar! Barak, pagpagunyang ka. Ay, nanang. Ay, api, di na kumanang nga, kat nagasidigak making ka. Kunak, di ka pa'y maturog. Ay, muna kailatan nanang. Ay, sumalagayam Damod gayam, arak kasangsangum dita paraangan. Ay, kuha nanang. Pagpaimas turog laeng. Pagpaimas turog, wano ada ka di problema Baraw. Ha? Kasla ada na uneg nga panpanunutam. Iso nga di nangeg itahay pinagunyang ka. Ada ka di parikot mo. Ada ka di problema yaw itinubyam nga estudyant ngari ka. Saan ka di nga nagturpusan ti estudyante nubyam? Una lang. O kaanong garugayam amo kanyak? Kunam idi nga mabaeng, gapo ta estudyante pay laang. Kaya ita ta nagturpusan, iyam among kanya kun Kat saan ka di nga kunam ide, nga no makapagturpusan ka ikalay taon. Ay na magagaranak matan nga maadaan iti apukaw. Kaya bagmat na nakaturpusan tinubyan baraw. Tap na makatrabahon tumot ang kasking ka nga, da napintas ka trabaho na. Dantulat ta tiyempo na nanang, iyam amukto kada kayo. Kan, muna kayo na tamaturugan. Busek lang dati, nagyan ti buten. Di ka una, agbarbartek baraw. Ay na. Kita man lang ayan, nagturpos gaya mo tinubyam. Proud na proud siguro, dagiti nagandak keng kuana. Nga nang pabasa keng kuana. Ta nagturpusan ti anak da. Ay, amudan tirik na na, kasta mo tirik nak ide. Di ba pagturpos ko, dati anak ko. Ay, excited ako nga maadaan iti manugang. Apay nga kaso iti marikrik-nak. Ti amok no birhen pailaan ni Jessica. Ti amok no siyak ti damo nga lalaki nga makatagi ko aking kuana. Angim agasim tayo nyusok ko ta namnamaag nga marigata na kamangisarag gaputa amok kat virgin. Bigla motlatan nga naisot. Dagos nagtartaros motlatan.
Tas saan mo't gayang nga birhen ti kaayan-ayat ko. Ngimapay nga ron nga di na kahit nga dumapasamak mi. Api, api nga di na imbaga kanya, adagayang padas na. Ah, anya nga ta? Ibusik man laeng nga, dito nagyan ti bote ti arak kay ninuman. Oh, welcome back, pare Oscar. Kumusta di honeymoon? Ah, okay man, pareng Jojo. Apa, okay limat? Apay, api nga kasatisungbat mo pare. Tinaragsak ka kumaan, siyempre. Nasukdal mo, dati bunga, tinururay mo. Dati birhen. Pauna yun, sana on. Oh, narigatang ka ba ta? Gapot ang birhen. Oh, kumusta mo? Anyak rik na mo, tida mo na. Dati first time. Pangamin na padasan ka, ti birhen. Okay. Okay lang, sakto lang pare. Sakto lang. Agasin. Ta first time na. Sikat na ka damo king kuana. Sa okay lang, kuram. Alay, baga mo na. Dati nakakulkulit. Trabaho tayo din. Katawaan naktulakid din ni paring Jojo. No ibagak king kuana. Nga saan mo gayam, honeymoon kung kunan agad. Api honeymoon kami kat graduation. Ang imaguray ka. Api nga kasla, saan ako nga excited akas idi. Nga agkalaysa kami kay ni Jessica. Api nga kaso ti marikirik na. Api nga sa anak mo tin nga magagaran nga mangikalay sa kin Jessica. Nasken nga maawan ti makaam mo. Nang runa kin Jojo baka katawaan na. Anya ti pagsaritahan ta, be? Be? Ape nga di mo impudno kanya. Ti anya? Anya ti ipudno kumaking ka. Awan mo ti amok nga inlimed ko keng ka, be. Ti amok kat di mo kaya't idi nga damapasamak ka data bayat nga agbasbasa ka. Aging ka nga di ka pinagturpos. Ta? Tati amok ka kat awan pa'y tipadas mo. Awan timbang akas tabi. Kaya apeng nga di mo kahit nga da mapasamak ka data. Kat agayan ayat ta ti talo nga taon, bayat kagbasbasa ka. Kaawan na pulos tinapaspasamak. Ngayon madamot tin padas mo. Napaniknikak deta idida mo tabi. Kat anya nga min tininamnam, ma'am. Nga birhenak pa'y laang. Awan matimbagak king ka nga birhenak. Saan ka di? Uwin angin, ti amo ka. Kat sika ati akin basol ta api nga pinanunot mo nga birhenak. Uwan ata ni... Day ta tinagawatak, iso nga di mo pa'y kayat. Di mo kayat nga da mapasamak ka data. Diyak kayat nga da mapasamak ka data, be. Bahat nga agbasbasak. Tadyak kayat ti agsikog. Ngamin, napadasa kong tinagsikog idi. Nagsikog? Uwan, be. Nga ti amok idi madanagan ti amok kat saan ko nga maituloy ti panagadal ko. Sumalagayam nga. Nga? Sumalaga sa bali ti. Dakkel di ti. Ti barukong ko. Uwen. Ti amok no. Saan nga? Gapo dakkel di ti mungay ko. Ngam di ti duma ni sa bali. Ita maawat akon. Naganak kagaya man. Saan ka naganak? Nagsikugak laeng. Ngam gapo tadyak kayat ngam isardin ko't panagadal ko. Kanjak kayat nga maamon datatan kananang ko.
imparegreg ko. Anya? Imparegreg mo, tisikog mo idi? Mm. Siyempre, ag, ka, karedredwar ko idi iti high school. Sakat maamo ka masikugak. Kasano ka rin nagbasa iti kolehiyo. Iso nga imparegreg mo? Mm. Di ka nasyan iti sikog mo, iti anak mo. Hmm? Nabiit met ba idi? Saan met pa nga si bibiyag idi? Kin samot pa nga, anya? Saan pa nga nabuo? Talubulan siguro idi. Siyempre, no ituloy ko ti sikog ko, maamod na tatangkin na nang sigurado nga makagura da kanya ka mga no patayin dakpay. Ang mga no didak to pagbasahin ng kunag. Kayat ko nga, diyak kahit nga mo udi ka dagiti kasadarak. Amom ka di nga basol. Basol iti Diyos, di jay naramid mo. Kahit no saan ko kumangin naramid, saan ako mga nagturpos ita. Pinanunot ko laeng ti masakbayan ko. Ti masakbayak ko na kuma. Amangan no awan tumatlaeng tinapintas nga masakbayan nga guru-uray ken kuana. No intultuloy ko ti panagsikog ko. No impas ngayon ko ti anak ko. Amangan no kakaasin tumatlaeng. Iso nga jak kayat nga agkanaig ta. Bayat nga agbasbasak ti kolehiyo. Ta amangan no nagsikugak manen. Ay nadyak kayaten ko na. Uri ibagam nga agkontrol ta, nga agkondom ka, wenno saan agwithdrawal ka. Di talaam mo. Ngamin, napadasak taytan. Ngano mapadasam ket sapul-sapulim saan ka di? Ngano kayat mo ket no kayat mo ket kanayunem. Ket di dakkel ti tendency na nga kamalita ket masikugan na. So nga pinanunot ko laeng dayjay, be. Kaluksaw na kadi, kaluksaw mo kadi, nga jak impudno ken ka dayta. Kaya mo kakit saan nga napatig ken ka tinaglabas ko. Hindi mo madinamag. Be, sorry no jak imbaga ken ka. I love you, be. Okay lang. Mawatak. At least ita mo kon. I love you. O sige. Inta ka ro din. Ha? Paparanta. Itulog ka rin di balayo. I love you, be. Kung nakita, hindi nakulos sinong batan. I love you too. Sige, itulog na ka ro din. Aklunek kasin yung nga nagbaliw anamin pinsan tiriknak kini Jessica nga kaayan ayat ko. Kalpasan nga namuak tinaglabas na pudno nga saan na nga limed ang saan na lang nga istorya kanyak tinaglabas na. Saan ko man kami nga dinamdamag. Saan na nga baga kanyak, saan na nga panamnama kanyak nga siyakto ti makadamo ken kuana. Nga siyakto ti umuna nga makatagik kwa iti kinababae na. Saan na nga imbaga kanyak nga may sa iso na nga birhen. Obligasyon na kadi ti mangibaga nga kanyak nga kayan ayat na nga addan padas na iti sabali nga lalaki iti naglabas na. Tatijak amo so nga saludsudik ko makada kayo. Rumbeng na laeng kumakadi nga imbaga na kanyak nga nagsikog gayam iti graduar na iti high school nga nagparegregiso na. Rumbeng na kadi nga impudno na kanyak dayjay nga importante nga paset tinaglabas na. Baka no mas naawatak kumapay no idi pay laeng ket impudno na kanyak. Wenno inlimed na kadi wenno saan na nga inistorya kanyak. Tabaka no ma-turn off ket isarding ko di pang paadal ken kuana.
ginundawayan na ka din ni Jessica. Wano talaga ka din nga ipatpatignak. Nagado dagiti agtartaray nga sa ludsod iti panunot ko kasinyong. Worth it kadipay nga ikalaysak ni Jessica kalpasan nga pinagadal ko, pinagturpos ko iti kolehiyo. E dinto nga saan met gayam nga kas tininamnamak. Kumbaga ket expectation versus reality ket adayo launay ti gidyat na. Kasla kumano ing kamangan iti restaurant ket makitam iti menu ti nakapinpintas nga presentation iti makan nga isu ti orderem gaputa na attract ka, nagustuhan dati ladawan nga nakitam. Ngem into no iserve da keng kang ket adayo ti gidyat na iti realidad. Kasjay ti mariknak kasin. Saan akon nga excited iti panagkalay sami iti kaayan-ayat ko. Dahito'y launay iti parikot ko kasin. Kasla saan akon nga proud. No idi ket ibidbidak ti kaayan-ayat ko ket ububing nga amang iti siyak nga nakaadal iti kolehiyo. Nga siyak nga nang paadal ket ikalay sakto kalpasan na nga isu ket birhen ket siyak ti umuna nga lalaki ket siyak ti kakaiso nga lalaki nga makatagikway ti amin-amin na. Santo mamuanda nga idigayam ket nagsikog nagparegreg ading na pinanpanunot nga ti pinaregreg na ket bukod na nga anak. Gagangay kadi dati nga marikrek na kasinyong, gagangay kadi nga nagbaliw ti riknak para iti nobyak, para iti panagkalay sami. No, da kayo ti adda ti sitwasyon ko, ituloy yo kadi. Ituloy yo kadi ti mga ikalay sa kay ni Jessica. No, da kayo ti adda iti sitwasyon ko, anya ti aramiden yo. Dahil iti makabuklan ti surat ko kasin, agyaman naklaunay ti anos ken laing mo anang tedbiag. Ket sabi ko mata malawlawagan nyo ti panunot ko ken lumag-an ti riknak kalpasan nga mangigak dagita nga balakad yo. Ket sabi ko man ket nakaibatit adal dahil nga surat ko kada kayo nga nakangeg ken nagserbi ko mga liwliwa ken pagsarmingan ti biag. More power to your program kasin. God bless everyone. Tuy agparikot apagayam mo, Oscar iti Ilocos Sur.